nasi stress sami nami ngisho njalo ngithi labantu bazokwazini ukuthi kwi-arena ke kwi-platform la khona they are supposed to defend. Ngoba uyamuza nawo inhlamulo lo ukuthi esigabeni sikaSomlomo uyakwazi ukuyimela into yakhe, uyabona. So we need such people. You can't abantu bafuna ukuthi bayongena ey'ntweni laphana, ngeke baze basilwele abantu abangewuphethe umhabulo we-struggle bafethu. Iyona nto esiyikhala ngayo leyo. Yabo uma sithi abantu abangene laphana siyazi ukuthi babe willing ukuriska nangey'mpilo zabo. Yabo nje uDlamini ngikhuluma ngayo, uDlamini ushadile guys, ubaba womuzi. uDlamini une-practice akuyona, uyi-lawyer, u-advocate or i-lawyer ngisangazi. Kodwa engizama ukuveza ukuthi he had so much to lose, even to the point where they were arrested-ke nabo. Kwasiza ukuthi umuntu wayekade ebaqhathile beboshwa nalo ntomane lokuthubani uKhabonene noNandi baboshwa nje. Kwasiza ukuthi kuzothi mase kwenziwa investigation kutholakala ukuthi le cellphone umuntu asende ngayo i-information yokuthi labantu ababoshwe i-cellphone i-IMEI number yayo iveza ukuthi ifoni yalo muntu, angazi ukuthi no-complainant noma into enjalo, kodwa kwavela ukuthi i-cellphone eyodwa esebenzile ukwenza lokhunja ucomplaina naleli comrade elinye. Yabona ngaze kuchaza ngithini le nto, kodwa kushuthi umuntu wakhipha isim card wafaka isim card enye wenza ubukhonyovu ngayo, waselokhu nje wase ebampimpanga indlela abampimpa ngayo. Bese check i-IMEI number ngoba iyona vele ekwazi ukuthi isabele yonke indawo. Kwatholakala ukuthi isabele emntwini lo obeyi-complainant naye, yabona. So basinda kanjalo lokho ukuthi vele kwakudlalwa ngabo, kwakukhandwa itulo ngabo ngoba kwakwazi ukuthi basupport umsholozi egrouphini yabo. Khona igroup babe-group of 10 beyi-caucus lapho-ke be-discuss izinto kwasho kona ukuthi into ey'ningi abayikhuluma egrouphini bayikhuluma outside of the group. Basinda kanjalo. So bafethu, yabo labo bantu labo-ke bangasilwela even bekhuluma, uyayizwa i-content. Bakithi yazi uyayizwa i-content even if they talk. Uyabona la singaya somewhere, yabo, even nangama-issues e-SADC nje singakakhuluma indaba yaphesheya. Uyabona ukuthi abantu laba bangasilidela to something else, yabo. Manje nje bafethu le staff esingene laphana, i-staff esesoconvena nobani, bafethu landa ilungiswe ngeke. Landa ilungiswe le nto.